Ikaze nanone kuri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru menshi cyane akomeza kugenda avugwa yaba mu Rwanda yaba mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane dukomeze kugenda twibanda mbabwire ko ikibuga cy'indege cya Goma cyakomeje guteza umwuka mubi hagati ya M23 ndetse na leta, ariko kandi leta y'Ubufaransa nayo yaragize icyo ibivugaho biciye kuri perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron mu nama yaberaga i Paris mu Bufaransa, avuga ko rero hatagize igihinduka mu mpera z'ukwezi kwa 12 ikibuga cy'indege kigomba kuzafungurwa. Byinshi byavuzwe, M23 yasohoye itangazo ihakana ibyo ngibyo, hanyuma ariko kandi u Rwanda narwo rugira icyo rubivugaho, ndetse uyu munsi none uwitwa Olivier Nduhungirehe Ambasaderi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, akaba yasubije Emmanuel Macron washinje Alliance Fleuve Congo M23 kuba inzitizi ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa wiruka gushinja umutwe wa AFC 23 kuba nyirabayazana yatumye ikibuga cy'indege cya Goma kitongera gufungurwa. Macron ubwo yari muri Afurika y'Epfo aho aheruka kwitabira inama ya G20 yavuze ko AFC 23 n'abafite ikibuga cy'indege cya Goma nta mbaraga bigeze bashyira mu kongera kugifungura. Minisitiri Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yibukije Perezida w'Ubufaransa ko gufungura kiriya kibuga biri mu nshingano z'ibiganiro bya Doha gusa. Ibyo nawe yagaragaje ko ku itariki 30 Ukwakira ubwo yasozaga inama igamije ibikorwa by'ubutabazi yabereye i Paris mu Bufaransa. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda rero yakanye byatangajwe na Perezida w'Ubufaransa ko M23 n'abafite ikibuga cy'indege aribo batatanze umusanzu wabo, yibutsa ko mu nama y'i Paris nta mwanzuro wafashwe w'uko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba guhita gifungurwa, ahubwo akaba yunzemo agira ati Perezida Macron ubwe yagaragaje ko ibyo bizaganirwaho i Doha muri Qatar, kandi ko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yabishimangiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyo gusoza iyo nama. Nduhungirehe kandi yagaragaje ko amabwiriza agendanye no gufungura kiriya kibuga cya leta yashyizeho anyuranyije n'ay'Ubufaransa, ubu Kinshasa itakigenzura rero mu buryo nyabwo kiriya kibuga cy'indege. Umukuru wa diplomasi yagaragaje ko bidakwiye gushyiraho amabwiriza hatitabwa ku bagenzura ikibuga cya Goma kiri mu maboko ya AFC 23 muri Mutarama uyu mwaka. Ku bwa Olivier Nduhungirehe inzitizi nyamukuru ku ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege si ubuyobozi ahubwo ni umutekano. Yashinje Kinshasa kugaba ibitero umunsi ku wundi ku birindiro bya M23 ndetse no ku bice by'abasivili b'abanyamulenge, ashimangira ko kiriya kibuga kizafungurwa ari uko ibyo bitero byahagaze. Yibukije kandi ko amasezerano yo ku itariki 15 Ugushyingo yo mu biganiro bya Doha agaragaza ko kugira ngo abantu bahabwe ubutabazi mu buryo butekanye burambye kandi batagira imbogamizi ari byo kwitabwaho, ashimangira ko Qatar ayo igomba gukomeza kuyobora urubuga. Akaba arishimangiye ko rero rwose Qatar niyo igomba gukomeza kuganira kuri ingingo, ndetse bikazatuma rero n'iki kibuga cy'indege kibasha gufungwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bibashe gukomeza gutangwa. Hanyuma tumugarutse mu Rwanda, babwire ko u Rwanda rwakiriye abarwanyi bagera kuri 15 bavuye mu mutwe w'iterabwoba FDLR n'abaturage b'abasivili bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro barindwi. Aba banyarwanda bacyuwe n'abakozi bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, babashyikiriza u Rwanda kuri 25 Ugushyingo 2025. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yahamirije itangazamakuru ko mu bo bakiriye harimo abana bagera kuri 3. Ati uyu munsi twakira abaturage baturutse mu mashyamba 22, harimo abari abasirikare 15 n'abaturage b'abasivili bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro barindwi n'abana 5. Akomeza avuga ko iyo abahoze ari abarwanyi batashye bahita bajyanwa imutobo kugira ngo bahabwe amahugurwa abategurira yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Ati iyo bizanye ku bushake bwabo voluntary repatriation bahabwa rero amahugurwa mu gihe cy'amezi agera kuri 3 cyangwa 4 mbere yo gusezererwa no gusubizwa mu buzima busanzwe. Tubasezeraho bagasubira mu miryango bakomokamo nyuma yo kubakorera isuzuma, ni ukuvuga assessment, tufatanyije n'inzego nyinshi cyane zidufasha kubahugura rikagaragaza ko imyitwarire yabo yahindutse. Nyirahabineza Valerie rero avuga ko amahugurwa abahoze ari abarwanyi abagamije kubakuramo ingengabitekerezo mbi yabokamye ya jenoside bigishwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi iyo batashye kandi bahabwa ubuvuzi butandukanye burimo n'ubufasha kugira ngo rero ihungabana
bakire ihungabana kuko rero abenshi bataha rero bafite ibyo bibazo. Ati uretse amahugurwa bahabwa ubufasha bwinshi birimo ubuvuzi, gucumbikirwa, kugaburirwa, guhabwa imyenda n'ibindi bikoresho by'ibanze, kandi abagore, abana, abasaza ndetse n'abamugaye bahabwa ubufasha bujyanye n'ibyo bakeneye by'ibanze. Yaboneyeho rero gusaba abamaze kugera mu miryango yabo gukangurira bagenzi babo rero bakiri mu mashyamba kurambika intwaro bagataha mu gihugu cyababyaye, kuko rero cyiteguye kubakira. Kuva muri Mutarama no mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 10/2025 MONUSCO yaciye abarwanyi 54 b'abanyarwanda babaga muri RDC biganjemo aba FDLR batahanye nabo miryango yabo bagera kuri 44. Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare igaragaza ko kuva muri 2001 imaze gusubiza mu buzima busanzwe abantu bagera ku 12,602 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba ikorera muri Burasirazuba bwa RDC. Bose baje rero mu byiciro 75 bimaze kuhanyuzwa nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Reka duhindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko imirwano yamaze iminsi 2 ihanganishije ihuriro ry'imitwe y'abazarendo n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yapfirimo abantu bagera kuri 11 barimo abo ku mpande zombi n'abasivili, no kuvuga abo ku ruhande rwa FARDC ndetse na wazarendo. Iyi mirwano rero yatangiye tariki 23 Ugushyingo 2025 ubwo ingabo za RDC zabuzaga abarwanyi ba wazarendo gusahura imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM ryahaga abasivili batuye muri uyu mujyi. Umuvugizi w'ingabo za RDC ziri mu bikorwa byo kugarura umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Rigani Mbuyi Karonji yatangaje ko abantu 4 barimo umusirikare wa leta, 2 ba wazarendo n'umusivili umwe bapfuye, abandi 14 barakomereka. Imibare mishya yatangajwe ku 25 Ugushyingo igaragaza ko mu bakomerekeye muri mirwano harimo 5 bapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Uvira. Tariki 24 Ugushyingo nabwo wazarendo n'ingabo za RDC byasubukuye imirwano, abasivili bahagarika ibikorwa byabo birimo ubucuruzi. Uwo munsi hapfuye abantu 2 hakomereka abandi bagera kuri 2. Igisirikare cya RDC cyemeza ko abasirikare bacu bagera kuri 3 bapfiriye muri imirwano, hapfa abarwanyi bagera kuri 3 ba wazarendo, abasigaye bapfuye n'abasivili bose. Mu ntangiriro za Nzeri 25 ingabo za RDC na wazarendo nabwo byahanganiye bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Icyo gihe abarwanyi b'iri huriro bashakaga kwirukana Brigadier General Olivier Gasita woherejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bamuziza ko ari umunyamurenge. Iyi mirwano igaragaza ko ingabo za RDC nta bushobozi zifite bwo kugenzura wazarendo, bituma rero abo muri leta bibaza uko impande zombi zizashobora gukumira abarwanyi ba AFC 23 mu bice birimo Uvira mu gihe zitumvikana kugeza amagingo yangaya. Reka makuru rero nyasoreze mu gihugu cya Tanzania, mbabwire ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahagaritse ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge bya Tanzania ku nshuro 34, ategeka ko amafaranga yaragenewe icyo gikorwa yerekezwa mu gusana ibyangijwe n'imyigaragambyo iherutse kuba kuva tariki ya 29 Nzeri kugeza tariki ya 4 Ukwakira muri Tanzania. Haba imyigaragambyo hanini bitewe no kutishimira uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi babujwe kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora yegukanwe na Samia Suluhu Hassan wari usanzwe uyobora iki gihugu. Gusa abasesenguzi muri politiki bagaragaza ko agiye kurwana urugamba rukomeye cyane rwo gusubiza igihugu ku murongo mu ngeri zinyuranye. Ikinyamakuru The Citizen cyatangaje ko Perezida wa Tanzania yafashe umwanzuro wo guhagarika ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge, ahubwo amafaranga byari kuzatwara akayerekeza mu gusana ibikorwa remezo byangiritse mu myigaragambyo. Byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Tanzania witwa Mwigulu Nchemba ku 24 Ugushyingo 2025 ubwo yari mu karere ka Ubungo mu mujyi wa Dar es Salaam ageze ijambo ku baturage nyuma yo kugenzura ibikorwa byo gusana umuhanda wa Kimara Mbezi. Tariki ya 9 Ukuboza 2025 nta birori biteganyijwe. Amafaranga yari kuzakoreshwa mu ibyo birori Perezida Samia yategetse ko yerekezwa mu gusana ibikorwa remezo byangiritse. Minisitiri w'Intebe Mwigulu yaboneyeho kandi gusaba inzego zose bireba kwitegura mbere ko uwo munsi utakibaye bagatangira no kwerekeza amafaranga wari wagenewe muri ibyo bikorwa byo gusana ibyangiritse muri imyigaragambyo ikomeye cyane yabaye muri iki gihugu cya Tanzania. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.